Nibwega mutegeri wetu wa Weru TV inkuku watogeni gipindi negietu ntukianarua gia turombe oni nkwanari nabu narua beta wa Reverend Alex Kichunge wa Deliverance Church Mitungu. Ndenda turombe nikenda tukathoma kiugo kia Mwathani. Mwathani mwanenya Murungu itugushokiria nkatho na tukiriria tore yaku na twakunenena ntugore Ngai ute Murungu ungi umba kungana na ugwe we muringi obiama uti untu utiombaga na tukiari kiugo kia naru Mwathani ndakurioka ukaringithie maisha ya mutegeri wetu ukaringe kiama ara Mwathani gukwendekana kiama na rietu raku Mwathani gakumithua na rikaneneua twaromba je tugitikagia rietu na Yesu Kristo Mwathani wetu amen. Antukia narua ndenda kwaria kiugo kia Mwathani na kiongo gia ntumiri yetu ni kuthondeka mazingira jara jagatuma ugo muturire waku wita rungu rwa biama bia Mwathani. Kuthondeka mazingira jara jagatuma uturo bwaku bwithura bujurite biama bia Mwathani. Ndenda kuthoma mbuki ya Ibrania 11 mustari jwe mwemo anka mustari jwena. Wetikio ni gukaranama mantu nejaria twirigagira na kumenya tutina nkanja ate mantu jau jationekaga jario. Ni wetikio bwatumire antu baria baturaga otene betigirikani Murungu. Ni wetikio bwatumire tushiura ati nthiguru yombirwe ni ruteto rwa Murungu nikenda tumenya ati mantu jaria jakuoneka jombirwe ni mantu jaria jatiumba kuoneka. Ni wetikio bwatumire Abeli aritera Murungu kigongwana gigwitikirika nkurukia gya Kaini na kiratuma etikirika ni Murungu ari umwagiru. Murungu wengwa neonanirie ati o neu kubwiri gukara riria etikirire biewa bia biria aritire. Kinya kethira Abeli ni akwire ni untu bwa witikio bwawe kinya narua turi no aragia. Mustari jwa itantatu juriuga atiri mundu kinya uriko akethirwa ati na witikio ati umba kugwiria Murungu ni kwithirwa muntu wonde uria wendaga gwita akwi na Murungu no mwanka etikie ati Murungu ario na ati ni aejaga baria bamushoaga itui. Mutegeri wetu wa Weru TV na wagipindi gietu gia turombe ntukia narua ndenda gushokia kiuria kiria antu baba ingi baguchiuria ni mbie tumite kwithirwa gutina biama bibi ingi bikuonekana ndene ya makanisa jetu na ndene miturire yetu twi a Kristo. Ndenda kuga biama birio kinya narua taura biario kagita ka Yesu Kristo taura biario kagita ga kanisa ya atomwa biama kinya narua ndibiringikaga ndene kanisa ya Yesu Kristo. Na ndenda kuchoke kiure giki nembi yomba gutuma tuthithia mazingira jaraja gatuma Murungu aringa biama miturire na yetu na maisha yetu jetwika twakara rungu rwa maisha ya biama. Undu bwa mbere bra tukwenda kenda tumba kuthithia mazingira jau jaraja gatuma maisha yetu jethira biama. Undu bwa mbere ni batwi twithira twi na ngwataniro na Murungu. Ngwataniro yetu na Murungu ejaga gukurukira njireje gukurukira gwitikira Kristo Jesu ati ni akwire na arariuka ni untu bwetu na gukurukira kiewa kiu kia Murungu kia Murungu tugatuma tukagita kuonoka. Enderia twage na ngwataniro ya kuonoka gukurukira gwitika Kristo na akwire na arariuka ni untu bwetu Murungu kuma au atutaraga turi antu batheru nau nio tumba kwambiria na ndi gwitana na Murungu wetu. Twarikia gujukia tueu ya gwitikira Kristo ni akwire na tugetikiria kiewa kira gia Kristo gukurukira witikio kuma untu bwajare bora tubati kuthithia ni guturo butongere twikirundu mutheru.
Maandiko mbukune ya Roma inyanya mustari jwe 14 jiruga atiri baria betaga batongeretwe kirundu mutheru nibo anabama ba murungu. Baria betaga batongeretwe kirundu mutheru nibo anabama ba murungu. Nikenda tombo kwaka mazingira jara tukuga nikenda maisha yetu jomba kwithura jojulite biama no mwanka twetikire twamba kuonoka tukauga wonokio ria twetikira Kristo kama antu jathira no mwanka nandi tuthingate ura kirundu murungu au tutongeria ria twaturo turo butongere twe kirundu mutheru tuchiaraga machiaro jara yetagwa machiaro ya kirundu mutheru lakini tukeja utwika tugutura maisha tutongere twe kirundu mutheru tuchiaraga machiara jara mandiko jetaga machiara ja mwiri na ntu baraba chiaraga machiara ja mwiri mandiko jara tura muthije wao na juu ni mwankini jo Kenya na Kenya. Untu bwa jathatu bora tubati kumenya na bora tubati kuthithia nikenda tukomba gwaka mazingira jau jara jatuma maisha yetu jethara jojulite biama ni maandiko jara twathoma mbukune ya Ibrania 11 kuma mustari jwemwe mwanka mustari jwena na mustari jwe tanta jara twathoma na untu bona bune ni untu boigie witikio bwa mbere ma mutegeri wetu witikio ni ati ni gwitikia toro maandiko jatwira ni gukara wenama mantu ne jarea twirigagira na kumenya ati utina nkanja ati mantu jau jationekaga jario. Witikio ni kwithira wenama ya mantu jarea twirigagira na kwithira utina nkanja ati mantu jau tutionaga jario. Maandiko jatwira mbukune Ibrania 11 mustari jwe 3 ati muntu wonde uria wenda gukwiriria murungu no mwanka mbere maetikie murungu ario na no mwanka etikie murungu na ejanage tui kibaraba muchwaga ndendo thikirie gwe mwendo wakwa na mutegeri wakwa umenye atiri maandiko jatwira utina witikio utumba kugwiria murungu witikio ibunjara erea ya mukagira kuma ke murungu ukeja kwithira utina witikio utigintu kinya no kiriko umba kwamukira kuma ke murungu no keja kwithira witikio bwaku ndene murungu ibojorani maandiko jari twira atire mantu ria tiombekaga ki mwanadamu ijombeka ki mwanenya murungu gutiontu kinya no buri kubura mwanadamu achinda kwa ibu murungu wetu omba guchindwa ibu no ithiro imbajua no ithiro imahitaji yake mbesha no ithiro ithina cia ge family no ithiro ithina cia nabaku no ithiro gotonyeri ni nkoma kana marogi kana mwenya jangi ja mathuku jira kwenda kwinyange muturire waku lakini mutegeri wakwa ndienda umenye na arua umenye murungu uria twitikitie murungu uria twagire na ngwatandiro nawe gukurukira wono kiondene Jesu Kristo. Murungu uu niwe mwene inya yonthe guti untu ati umbaga ariwa ngerieni na bonere kethera kori unturi ninde mwathani murungu uria munene kuri untu kinya no buri kubuti umbika ndene kwa na itukumenya atiri mutegeri wakwa ndero kwira atiri guti untu kinya no bumwe buti umbika ni murungu wetu na ndene murungu wetu kugintu kira tukwenda ni gukara twina witikio ndene murungu uju na witikio nabu o ne ubu witikio bwejaga utiomba kuga wina witikio bwa kiama utiji uria maandiko ja kuga maandiko ja kwaria untu bwiye kiama kiro kwenda kiama kira kionthe kwenda murungu akuringira no mwanka withirwe urungamite iguru ria maandiko fulani ndene Biblia ja kwaririo untu bura bwaku atuge kimfano withirwe no kwenda kuorua no mwanka withirwe kimenyaga atiri maandiko jariuga atia untu bwigie mbajua na kuorania ikeja kwithirwe urenda kiama kia mbesha no mwanka withirwe kiera kwa maandiko jariuga atia untu bwigie mbesha ikeja kwithirwe imenye jankoma ya utonyerete ikeja kwithirwe ninya chia nkoma itonyerete uturo bwaku no mwanka withirwe ukimenyaga maandiko jariuga atia untu bwigie mainya tajau ikioto mwandikio Biblia mbuku ya Roma 10 mstari 17 kuatire witikio bwijaga gukurukira kuigwa na kuigwa kiugo kia mwathani no mwanka withiro wina kiugo no ntu kiugo ikio giciarithagia witikio kiugo kia murungu ikio umba kurunga mandene kio na gwatwika murungu akaringa kiama kiro kwenda antu baba inge bauga abai na witikio lakini batijora maandiko ja kuuga untu bwigie gintu kire kionda gintu kire bakwenda kuma ki murungu
utiumba kwithira wina witikio bwa uma akethirwa utina maandiko urungamanite najo nontu witikio bwija gukurukira kiugo ikeja kwithirwa narua mutegeri wakwa nukwenda kwa Murungu no mwanka umenye kiugo raikuga mbukune ya Isaya 54 ati gukurukira kurwa kwa Jesu Kristo mutharabene na ukirie mbajwa chietu na mirimo yetu. Leu no mwanka kiugo kire okare wikithomaga mwanka gikujure na witikio ore kiugo kire gikuga tore maandiko jatura mbukune re Ibrania 11 mustari jwa mbere ati witikio ni gukara utina nkanja ati mantura amatwiriga iraja leo na withiro utina nkanja buruja leo dewe ndiryo rungama kiugo ne kya Murungu kigie untuboro kwenda Murungu akuthithiria kiu ikyo gitumaga kiama giaku kiumba kuthithwa kiugo kya Mwathani ikyo twitagira ndene kyo ndiria Petro baina alitoba Jesu bari gitarone na barona ge muntu witaititiriene na barauga atire ore Jesu Petro erire Jesu atire aramura Jesu kethera yugwere mbeta mbije Jesu aramwira Petro njo endira Petro igukiro kiugo kiu na aretikia kiugo kiria ikiathithirie barabara rujene na Petro atombere kurokera rujene na orira rio ndetikiti kiugo kiria netirire gurure ruje kiu ikyo tugwita kiama gwitire gurure ruje ti untu mwanadamu omba kuthithia na inya yawe lakini riria Petro etikirio kyo Murungu na aragia na witikio na kiugo kiria Jesu amwirire njo ikyo kiamwere inya na umbani bwa gwitire gurure ruje ndendo nthikeria mutegeri wakwa wa Weru TV no gipindi kigeto gya turombe ete kumakania ne untubukari ukurukiro turone bwa kuntukia narua ete bukumakania ne ariekari ya kimbesha kanege family ya muturire ya ana baku ya uturo bwaku bwa kiro ete umakania imbiongwe tonyere turone bwaku okeja kuigwa kiugo kige antuke narua umenye imbiongwa Murungu akwaria yegie arieku responsibility yeku kana ngugi yeku we mutegeri ogipindi giki ni kwa muthomio kugo kya Murungu uchwe andi cha Murungu uri kuga no ntumandiko jaitwira atire mbukune ya gutara 23 mstari wa 23 Murungu teta mwanadamu ati era na werane aga change akiri yewe ende andi cha Murungu chionde ne uma na ne Murungu wetu atechenjagia akeja kutharugite atire kethira Jesu no na uriro ntubamba jo chietu na twetiki kiugo kyo Murungu agatoria rere onde twithie kyo Murungu agatoria ekeja kuthara maandiko ija kuga gukurukira kuro kwa Jesu mutharabene teme yake twarekerwe lakini kinya minyororo ya umaskini kana thina ne unangirwe tugetikia kiugo kyo Murungu no mwanka arekeri itharimo bietu bya kimbesha na itharimo bietu bya kimali ekeja kuthara maandiko ija utwira ati nontu twirucia ro Ibrahimu batwi tutekari chindwa ni andu betu indi itu tugateka marango ja andu betu ikuga atia kinyoge kwa aline kali kethira akiwirucia ro Ibrahimu gukurukira wonokio ndene Jesu Kristo kinyoge ko gatikatine ka andu baku kinya warwa nabo muthiene maandiko ija ukwira igwe ukethera imutoria nontu ugurirwa no rinde ni wakikishiritwo i Murungu ugashindana na nthu baku ndiendo kwenikali njojo kana ngwikira inya u mutegeri wetu wa gipindi gyetu gya turomberukirwa narua aliere yonde gukurukira tukiromba narua ndiendo ugwatanire nani na witike kiugo kya Mwathani ati gutionto kinya no buriku guteari kinya no eriku Murungu wetu atiomba guchenjia na kenda ogwe mazingara je byama tougera ekeja kuthotitekanite na Jesu Kristo ta Mwathani waku no te mwamukirite uturone bwaku ta muonokio ku ndenda tukiromba na arua umwetekire na uire Mwathani no kwenda agutethie na kirundua Mwathani agutethie no nturia wonoka kirundua Mwathani ejo uturone bwaku ambio kuritana ambio gutongeria umuthikirie no mwathikire nikendote kathuri kirundua Mwathani wendene ku no ntu no Murungu akwete agutongagiria kuritanaga na kinya mwathioku na kinya mwalimu oku arafu uchoke wetikie
witikie ciraniro cia Murungu, witikie handi cia Murungu. Kagita karo kathithio u muraithio kwa kana mutegerio kwa wa Weru TV no program yetu turombe gutio ntu kinyana oburi kubuga go challenge ende mantu jonde jakombe kagarerea wetikia Murungu na leo aromba ndienda mutegerio kwa ale ori thaiji ndienda turombe na ugwe ekeja kuthotitikirite Jesu Kristo umwitikire nande arafu gintu kira kionthe ogwitikia kethera kawajitwe na ale ori ndienda witikitha iji tukiromba inye Murungu igaukinyira na kiama kiro kwenda giakarika kethera inje kunde dawitikie kethera imbesha ndienda witikie kethera ne njira cia ku Murungu kwenda rugura ndienda witikie kethera gotonyeri manya jang command ne utoro bwaku kana nje yaku ndienda witikie nande na twaromba kama utiontu kinyana obuliku butiumbikana Murungu wetu gatorombeni ekeja kuthore au na nukwenda kwira Jesu Kristo inkwenda kugena ngwataniro nagwe utiumba gwita rungura maisha yatu gutabiama utana ngwataniro na Jesu Kristo ndenda we uromberomba rinyumekwa uga mwathani Jesu nkweja kirigwe ndekera meyeja akwa nere mare akwa ndigwitikira kiewa kya wonokia gukurukira utugi bwaku na gukurukira witikio na ukurukira gikuo kya Jesu Kristo mutharabene na nakwire na aliuka ni untu bwakwa na nande ndigwitikia uni nde mwana wa Murungu na ndigwitikia meja kwa ijarekeri na ngwitikia uni ndi umwe wa theru ba Murungu ndikuonoka nande na ndigwitikia amen ndienda mutegeri wakwa uinge metho jaku na witikie nande nikenda tukaromba ni untu bwari yonde ire gucumbura utoro bwaku mwathani gwo turite Kenya na Kenya ndarombera mutegeri wa kipindi gietu kia rukirwa narua kia turombeni Murungu ndaromba kulingana kigo giaku ati gwe ndego mwathani Murungu ure munene gakuri untu kinyana oburi kubutiumbikaga na ugwe ngai ndigwitikia nande nuntu barabara bwajitwe mande kujaitwira gukurukira gikuo kia Jesu Kristo mutharabene na gukurukira iboko biria waulirwe mbajwe chietu na mirimo yetu no chiukirie na ndi kwatha mirimo yonde na mbajwe chionde ndi kwatha mawimbo jonde ndi kwatha mirimo ya arthritis ndi kwatha mirimo ya nkoro ndi kwatha mirimo ya mauri ndi kwatha mirimo kinya jokimwi ndi kwatha mirimo kinya no eri kumwathani iria iguchumbura mutegeri ujo ogipindi ekirukirwa narua ndatha mwathani mirimo yume mwirene jwawe rietwenerea Jesu Kristo ndi kurombera family ile china thina ngai ndaromba ngwataniro ndaromba wendo ndaromba kuigwanwa ndaromba mwathani guchokanirirwo kwa njire chiunikangite chionde rietwenerea Jesu Kristo ndi kurombera ana baraba urite nja mwathani ndi kurombera ana baraba lemete achiali bao na bekira kieba nororo na methori utonane ba achiali bao ndaria gwe mwathani uturite Kenya na Kenya uchokaniria na baba ukabagurire nuntu tiontu bonene mwathani kiugwe uruga kinya nkoro chia thamaki chienjarene chiaku na nkorombera nkoro chia ntu baba bethi mwathani ukagite kuigarura rietwenerera Jesu Kristo ndi kurombera mutegeri ogipindi giki ura wina mahitaji yake mbesha Murungu igwe muringio biama uriuga ukanenkandira ki mahitaji yetu nkurukia ura kinya tumba kuromba na kinya nkurukia ura tumba kuthogania rietwenerera Jesu Kristo ndi gukuria na ndego mathani uringe kiama urugurire mutegerio ogipindi giki njira cia kimbecha umwe mathogane ya kibiashara era mwathani ithirite kiugo jaga ndame athayambie gukira rietwenerera Jesu Kristo mberangu erera aingi Murungu ndakuria umirugure na njira ciawe mwathani ukamuonekanire rietwenerera Jesu Kristo ibwega na tucokia ngatho ngai nuntu itwije gutwigwa no gatuingiria rietwenerera Jesu Kristo mathani wetu twaromba na twacokia ngatho amen.